Dul. Tulungi ke wedhus. Dul. Kayak wedhus ngompol kayaknya terus. Iya ki kayane kekasih. Hah? Iya ki Dul. Sampokan deh Dul. iya kari. Sampokan cekel Dul. Iya ditulungi wedhus Dul. Iya. Aduh lanang apa wadon Dul? Aduh lanang apa wadon? Ya bencong ki. Waria. Ya bencong. Ketenangan ke anu bencong Banget ki.
Dole. Ayo dul, ingon-ingone dul, si dul sama neke. Iya ini kadang ngetol, kadang lancar. Si dede pengantin paling di bubur. Wis bubuk. Terus bubuk orang paling segede di bulannya. Ya udah yang jarang wis arit. Oh, Ya. bokar. Oh, malah pas nunggang nih. Ya Ki. Ya. Apa nyoli nunggang Ki? Hah? Nyoli nunggang. Malah bokep pengen orang susah, manus lemu. Iya ya Ki. Aja ditunggangi teh. Ah, Bakal meteng kok. ala yo apa nang meteng arep bareng. Lah ya kue kok kok. Ya ya. Ide. Tin. Apa? Mame metenge karo bareng. Nyokot tidene. Oh, nah setune gara-gara lingana. Iya, sing arep pada selfie sama barongan monggo. Apa enggak? Ayo dede, ibune, bapake, mamase, nggih. Wong ajeng selfie, nggih kayak kenang-kenangan. Mboten abot wengi. Mugi-mugi niki wonten bulan Juni ngejang nggih. Wong pinanggan malih nggih teng markas nggih. Mugi-mugi kula nyuwun doa restune. Kula direntukaken tanggal ning insyaallah Juni nggih kula jementasaken nggih. Teng Sanggar nggih niku teng Duku Karangjati desane tetep pikir nggih niki wonten pun Bapak Dalam atau boten Pak Dalam. Hah? Oh kayak gue, oh terus ya mau dulu kenal jere untuk diperkenalkan. Oke, cuma tebar ke masyarakat, boxing derek tepang, ini kita kesanggara pada pun Bapak Saidin, insyaallah, itu wonten bulan Juni, dasar ini, maka bok aja kenang-kenangan kali segede banget nih kas menolong putih nih kak. Ayo, kita pengantinnya seperti itu istake Mas Andika, apa ya mau ya? Kondisi. Oh iya Mas Andika. Dede kecil sudah tangi. Oh buat badai periksa ibu melasi. DPP dah. Buatan bulan-bulan nih tahun-tahun dah. Orang nunggang barok deh. Oh tadi sakit di titik. Rikanya udah disebut merek. Kamu jangan ulang angin yang harus disebutkan wadon dah. Iya, orang nunggang, si penting periksanya ya dek. Ya wis metu, baru kakinya dek, samene dia ketok banget. Ayo dikasih goyangan dul. Ayo goyang nih. Oh apa diperkenalkan dulu, ditanya-tanya dulu monggo. Apa perkenalan Ki? Ya diperkenalkan, kamu namanya siapa? Jangan-jangan ini ada pendatang jauh di Barok sama ngerti. Nyong udah sedulur lama kayak si Bodret makanya. Mau kalau melu Barok kok. Ini namanya apa? Ada Bung Hedis. Ini kok di jalan nih kok. Bang. Nyong ya kok mau di melu kae. Barang ibu nyok kok bang. Ya